On 11th September 2025, the Khasi Authors Society celebrated Literary Day 2025 in Shillong, bringing together writers, scholars and students to highlight the richness of Khasi language and literature. On the occasion, the Khasi Authors Society reiterated its long-standing demand for the inclusion of Khasi in the 8th schedule of the Constitution of India and urged upon the government to formally recognize Khasi as an official language of Meghalaya. Chief Executive Member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Shambor Langranja, addressing the gathering, stressed that the Khasi Authors Society alone cannot secure recognition for Khasi language, urging collective public support. He assured the Council's backing for the inclusion of Khasi in the 8th schedule and encouraged students to promote the language through writing. De kijk dan maar schat met een tafel. Dan maak ik niet dus staat op de tafel. Heb je laten op het top kort worden. Maar nee, het is niet. Dat de hand op de tafel. Ngasmo aan de jimun. Wanneer je keer is kan kaseng je niet op worden. Dan kan een a die kai pintuit. Ja, op worden. Haba ki ai kamu kejimpan hai itu kita kuat itu laleh kontren laleh ada apa kok bagi dia itu kintin kibang kit jumur kintin kibang kia jumur kintin kibang lam kibang pentik yang nonsak bagi bodoh pulir banwa ki kita kintin kabagi berdekam ki jumur jumur nak mana pinpro yang kibang pulir yang kita dengan ini, kalau nama Malaysia orang ada berapa jadi secara minum maaf, secara minum maaf mereka. Jika berjumpa dengan kerana apa? Bagi semua kintin kami lemah bagi kerana dengan syurga. Problem sweet insyaAllah kita berkat hidup ini. Kalau ada kerana berkat mana ada hidup. Ayat apa kita problem sweet insyaAllah ini kita syurga. Kalau pernah minuskan banwa, jadi nampak kami, nampak kesatuan, nampak hidup kita tuan. Tetapi kalau belum ini, banyak penerus pak dan Tuhan yang dilakukan. Tanda-tanda kalian berjuang waktu depan. Banyak kita waktu yang di program, banyak german, ada di program, ontang, bagian betul tanggungan, dan mereka di teknik, di pos. Khasi Authors Society President Dr. DRL Nonglai outlined the society's initiatives for language development. The celebration also featured the release of 5 Khasi books, felicitation of meritorious students, and a panel discussion on the role of media in promoting Khasi.